Football Titi Parzanga Somkwa Pangana Ngai Thavele Donta Ila Algeria Rama Football Matcha Fans Pathum Lai Anboral Thu Tarlan Aniya Football Khovel Tan Chuan Chanchin Lom Omlo Ani Algeria Rama League Sang Bera MCL Jarle NC Magrata in Kheltumin Team Pahni Gol Khung Lavin Anin Ne Toka MCL Jarhian League Ka Point Ni Asang Fal Chungin Pakhatna Amoran Boka Hewang Hian League Champion Anni An champion chia hian stadium ma fans pungkhom ten veng tu tenekin khelmual chunga an champion lomin tlan lu antuma hemia fans sa hoka hian stadium ma asang lama omte jinga mi then khat an tlata a an jinga mi pathum an boralta ani Algerian Health Minister point hei hi thudik ani ti asoi chiang towa mi somsari aya tamma chu damdoi ina enkol na pek an ni thu asoi bok hemia wang hian MCL jar player tele staff ten damdo in panin in liam thisen mamo te hna thisen an pe hial ani lom lutuk awanga omdan tok thiam lo na in chiatna athlen ani bere Real Madrid hian stadium changkang zet an neya football match khelna hmun ani pialama ennom sang ti theina hmun concert ro puile thil sang form kem theiania zinmi te tlona satpol stadium ani phak bok heng te hian lok na po apo chuak na sa hle zirmi ten an tarlan danin Real Madrid hian an stadium Santiago Bernabeu atang hian ni tin a chawrualin dollar makta doi khat don lalu chi angan nia dollar makta doi khat hi India poisa chuan he thu bo sailai hian cheng noi zaria samruk pasari singli sangruk zathum samruk pakwale poisa somni lai atlinga hetiang zat thuak hi kumpluanin ni tin an lalu thin tina nia an sumlak lu hi pui takani Zinedine Zidane hian Vinicius Junior hi atlang niam ni in ashia a ti hian soin Vinicius Junior hian Rodri laka Ballon d'Or achan nu atang khan ngai a ole tamia lawa anuam ti nate a in rin tok na te kha abo ta vek ni mai in alang atiani Vinicius Junior hian Ballon d'Or don ain be cmm lain Manchester City defensive midfielder Rodri laka achana khami nu khan ma ason to lo ni in Zidane hi chuan a hmuwa adikem ti ero a clear tu clearna azir ani angchu Vinicius Junior hian season pa ngai sanhi somni pali somni panga season le tuna FIFA Club World Cup in elna an khelmek telin Real Madrid tan match somnga pali khelin gol somni pakhat akhunga assist som pariat nein match somnga pali atangin goal contribution somthum pakwa anei ma se match poimwa bau anei tama Real Madrid po an hlotling lo hle renga Zidane phei hi chuan Vinicius hian phurna hrim po ama angin anei sang taloni in amuta hialania enge kan mu vedan le he Brazilian forward hian Neymar ang bokin Ballon d'Or hi adong lo tlon ve mayanga ti te poin then khat chuan an soita hialani Cristiano Ronaldo interview lar tak Manchester United in an chuatir chan ni zuita a akom tu Piers Morgan hian English legend David Beckham adim lo hlea ti hian soin David Beckham hi football khovela ni na baka fak uchuak na sat berani ani hian Arsenal invincible team ate phei kha chuan khel phak chu soilo bench tak nial po aum phak lawang a crossing le free kick te kha labota ila ming thandu chengkol anga muang si lume kholo zet nei player ro pui tak te kianga khelwang chawa ne na changve thin ani ang ati ani David Beckham hian apoi a khoita emni ti tur khopin Piers Morgan hian Beckham hi adim lo hlea soizui po a hlo hle David Beckham kha Morgan hi chuan ada sang lo hle ti achianga crossing le free kick lama a theina sang tak khan a vor ve mai maya ngain khami kong nia khan thalo ni pheise chuan lardu wanga maksak tak taka lume ching ni chung sia lar hlei theilo thiante zara lotling ve mai thin chau ani tur thu te a soizui ta hialania Beckham tan po angei omve thokhat khopin arin omani Victor Osimhen hian Cristiano Ronaldo hi ahma chon towa chumi tuma athil ton chu hrenengin ti hian a soi Cristiano Ronaldo ma chonin match ka khela khami tuma ka mu khan min thong le in khelzoa anena kalin Chris nangma nena thalak dun ka duani tin ka soya ani khan dressing room a local rotin min chang ti chuan dressing room a kawakal nak chuan ani chu gym a local dai chu niin
Buffon ka hmua a hnena khan ngak mayang miang tiin ka hrila ngak pain kan thua darkar aliam ma se gym a training kha ala zo lova darkar aliam chiangbal to ma se ala training ngara ti chuan thantui far zoi in alo kalta a anuwa thla kan la dun ta ani khan ti hian min hrilin engpo ni sela kal zelang che min tia inpek na tak inei lo chuan talent hian lut na tak anei lo chu wangania Ronaldo hian mitam tak hi min hne em ni ani ne na thalak dun kha ka du hlea sisom faya kan tlom ani poin thalak dun kala du fan thawang ati ani osim hen hian Ronaldo atangin ti tlat na nun te inpek na nun tak hi apoi mozia a mufia hle ni in alangani Manchester United team boruak hi ala thatok lo ni in alang zela achan po player te chevel hian atifia hle tun haya Alejandro Garnacho an United player ni chung si in a teammate Aston Villa a lona khel Marcus Rashford a thlop na lan tirin Aston Villa kor Rashford a ming le number chuan na hain social media lama post asiama soizui a hlo hle Garnacho hi Aston Villa player ani lova a thian pa thlop po ni sela hetiang khera club dang kor ha a wall out taka in lan hi ngai thei lo tu an tam hei hian alan tir chiang tak chu United team kai shwe tu Ruben Amorim hi player then khat hi chuan an za tok lova an team kai shwe tu hi an ep ngam ti po alang chiang hle hei hian team in pum khatna thatok lo ziate team kai shwe tu ber leadership nuaya anin hlom khom thatok lo ziate atilanga ngai ani FIFA Club World Cup in elna khelme ka hian club tel zong hian ti takzet an chua ma se chu tiang kara chuan anin en kol dan ero ain angvek lem lova PSG phei hi chuan am player te anti zalen angreng hlea USA a hian Luis Enrique an PSG player te hi FIFA Club World Cup in elna khel pa in thiam takin chol hun tha asiam sakani Zinkara team training nein ti takzet an chua chumi nuwa chuan chanhulam thlengin chol apemia player ten an du anti theya zalen takin hunan mang club lamin angai venzui lem lova ati zalen thiam hle a thenin Hollywood lamte hoin Santa Monica lamte an hoya chungzinga chuan team manager ngei po atel ve ani ome a thenin TV series laman hoya then khatin hotel lam then khatin tuipui kam nuam takte an bela ei in lama thanhem lo ngai te po an bang lovani then khatin chungko a hun manarem changa an laboka zalen taksi in champion tumin FIFA Club World Cup in elna hi an machon ani PSG team anga tuntum FIFA Club World Cup in elna a in kha zalen team hi club dang an omri lo ni in tarlan ani bok Nizan Khan FIFA Club World Cup in elna khel chun zomania Salzburg le Al Hilal te gol khung lawai ne tokin Italian club ro pui Juventus in Wydad SC goli gol khatin an nea Juventus gol ma saber hi Wydad player Budwilan an lama atilu palni in minute rugna on gol mangin Juventus sian man shuaya heminu hian Turkish rol thar thang duang kumsom ni mi kenan ildi san gol ni khungin ani hian tungtumin elna hian gol thuma khung der towa Turkish forward no pang tak hi abo ruak alian zelani Juventus tan hian Dusan Vlahovichan gol khat akhung ve boka Wydad gol nei chun hi minisom ni pangana a Lord Chan akhung ani Manchester City in Al Ain Siruk Finance of Thunga mi pui singli zathum somkwa pahni punkhom na ma hian City tan Gundogan gol ni khungin Echeverry Erling Haaland Oscar Bob le Ryan Serki ten gol khat theu an khung bok Real Madrid in Pachuca gol thum gol khatin an nea he match a hian minute sarina leka Real Madrid defender Raul Asensio an red card choin Real Madrid hian minute riat na atangin player tem zokin an khel chhun zom angai pha heti chung hian team thazok an ni na lan tirin gol thum gol khatin Pachuca hian nea Real Madrid tan Jude Bellingham Arda Güler le Valverde ten gol khat thewan khunga Pachuca golam chun hi gol thum an chhuan nuwa Montiel an minute somriat na akhung ani he mecha player khel thabera Jude Bellingham thlan ania anaw Joe Bellingham Dortmund-tana khel poin man of the match choi moina hi lodong to bokin an u naw hian tuntumin elna hian golan khung ve to boka chuwangin Bellingham te u naw chau hi FIFA Club World Cup in elna gol khung ve to match khat khel thaber choi moina po dong ve to
hetiang puitlin thei u nau om chun an ni ti hian FIFA Club World Cup in elna khelmeka group round in elna khelmeka nia heta hian group A atangin Palmeiras le Inter Miami te hi knockout round lu tura din mun thaber an nia knockout round la lu lo ma sela point khata team pani te hi an him to ani heti lai hian group A atang hian team in El Pali te hian knockout round lu theidan an la nei veka chuwangin round hnung bera anin chingfel don group B a hian Brazilian club Botafogo hian point ruk nei to ma sela knockout round an la lu chiang lova PSG le Atletico Madrid 10 point hum ve nei to in anni pani hian be se an la nei boka table monga om Seattle Sounders hian point la nei lo ma sela knockout round lu theidan an la nei cheu boka chuwangin group B po hi round hnung bera anin chingfel dona Botafogo hi chuan point khachau anma mo towa anni hian Atletico Madrid an ma chon dona PSG le Sounders FC te match hnung bera anin ma chon don bok ani group C atang hian Bayern Munich in point ruk nei to in knockout round an lu chiang towa Benfica le Boca Juniors ten Bayern hnung zui turin be se an la neya table monga om Auckland City hian group stage an pal tlang don lo ti chiang to in an tla fel to ani ma se group round na match an khel tur ang te ro an khel kim atula Auckland City hian tla to chungin match khat an khel bel ve le ang group D atangin Flamengo Brazil club hian point ruk nei to in knockout round anin hlang kai towa Chelsea le Tunisian club tha de Tunis te hian be se la nei in anni pahnia tang hian Flamengo hnung zui tur hian ti chiang dona Los Angeles FC te bulmonga om hi group stage paltang lo tur chiang anni to ani group E a hian River Plate le Inter Milan 10 point li ve nei in Mexican club Sergio Ramos a khelna Monterrey hian point ni an nei meka Oroa Red Diamonds Japan club tha hian point la nei lovin Oroa Red Diamonds hi tla chiang to group stage paltang lo tur chiang to an nia River Plate Inter Milan le Monterrey te hian knockout round lu be seina an la nei vek thunga knockout round lu chiang to team an lawm lo awang hian group E atang hian knockout round lu tur hi group round hnung bera an chingfel don ani group F a po hian Brazil club Fluminense le German club Dortmund te hian point li ve nei in an din mun a tha hleya Mamelodi Sundowns in point thum nei in be se an la nei boka table monga om Ulsan HD South Korean club tha ero point la nei lovin group stage paltlang lo tur chiang an ni towa anta knockout round lu thei ani to lovani chuwangin group F atang hian Fluminense Dortmund le Mamelodi Sundowns te atangin knockout round lu tur team pahnih ti chian an ni don ani group G atang hian Juventus in point ruk nei to in Manchester City in point ruk an nei towa anni pahnih hian knockout round an lu chiang towa Wydad AC le Al Ain te hi point la nei lo ve nei in group stage paltlang lova tlatur ani chiang towa group G hi chu anin chingfel towa group G atang hi chuan chinfel mabak hi chu team sang position turania Juventus le Manchester City a hian tu zonge pakhat na ni dona Wydad le Al Ain a hian tu zonge table monga om don ti chau hi ti fel ngai mabak om chun ania knockout round lu to le tlatur te an chiang kim to ani Group A cha Real Madrid le RB Salzburg 10 point li ve nei in an dit mun a tha hleya al hilalin point ni nei in be se an la nei boka table monga om pachuka ero group stage paltlang lo tur tlachiang to an ni Real Madrid RB Salzburg le Al Hilal atang hian round thumna knockout round lu tur team panni ti chian an ni don ani Seattle ve shimshima FIFA Club World Cup in elna khelmeka hian thil thar ni lem lo ma se FIFA in ming thar asiama oma kan lo hreto emochu football match ha hian player che thaber ne na lan thina oma chu player of the match man of the match tepo antia hemi choi moina hi ani he choi moina hi kumin FIFA Club World Cup a po hian a oma ma se FIFA in ahming atidang lam ta thunga man of the match player of the match ti to lovin superior player of the match atia ahming atang hi chuan ahma ai kha chuan a bon mel ta sot ati thei o me ma se ain me lo jok ti tepo anom ve nualani FIFA hian hetia ming athak na chan chu sponsor thil wangania Michel of Ultra in FIFA Club World Cup Player of the Match Award hi an sponsora anni hi beer siam thin niin an beer brand slogan chu superior light beer ti ania hei hi choitel ta in superior player of the match ti in match tina che tha te don tur hi an bua sai ta sumdo na ken tel thil
chumi awanga ming ti danglam langsar tak anita ani he ming hi FIFA Club World Cup in elna bi ka chau an mangdon ani football khovela in elna dang UEFA European Under-21 Championship in elna po khelchun zomania heta hian ni zan khan Denmark le France Under-21 team te in machonin gol nga luna mecha hian France team hi gol thum gol ni nan chaka Germany in gol thum gol nin Italy Under-21 team an ne boka Denmark le Italy te hian round sang jok in pet kai thei talovin France le Germany te hian round sang jok anin pet kai ta thung ani ti hian European Under-21 Championship in elna kalmeka quarter final khelzo anita quarter final paltlang lovin Portugal Spain Denmark le Italy te antla quarter final paltlangin Netherlands England France le Germany ten semi final an luta semi final match hian England le Netherlands anin machondona Germany le France in machondon bokin achak jok ve in final match June ni somni pariat janlai pel darsom panhi le chanvea an khel don ane hetila hian Under-19 European Championship in elna po khelmek niin anni hian group stage an khel zo towa tuna hian semi final khelma bak niin zanin dari le chanvea semi final match masazoka Spain le Germany Under-19 team te anin machondona darsom pakhat le chanvea Netherlands le Romania Under-19 team te anin machon bokanga achak jok ve in Juni somni paruka zandar som pakhat le chanvea final match an khel don ane zanina vek hian FIFA Club World Cup in elna khelchun zom turania zanlai pel dar som panhi le chanvea Atletico Madrid le Botafogo anin machonanga Seattle Sounders FC le PSG anin machon don boka anni team pali atang hian kan seito angin group stage paltlanga knockout round lut tur an ti chiang don ani naktu jingdaruk le chanvea arwalin match ni an khel don boka FC Porto le Al Ahly anin machonanga Inter Miami le Palmeiras anin machon don boka anni team pali po hian group round paltlanga knockout round lut tur team pahni an ti chiang don ani transfer lam hoita ila English Premier League club Everton chuan Fulham right back Kenny Tete an la lut dona kumsomni pakomi hi contract mangzo turani awangin free transfer in Merseyside club hian an la lut dona kumthum dai contract an zia pui don Everton hian Ashley Young Manchester United player thin kumsom thum pakomi contract thar an zia pui lova chuwang chuan Kenny Tete hi yanga mun ruak no khanan an la lut don ane Manchester United forward Marcus Rashford chuan Barcelona tan khel achaka Spanish club ropuya Lamine Yamal kianga khel achak thu kumsomni pasari mi English striker hian asoyani season liam ta chonhulam Aston Villa tan lona khel hi a club ngel Manchester United hian tima mun poimo an pe theilova chuwangin club dang pana chuak ngei tura ngayania tun thleng hian akalna lam tur ero ala chiang lovani hetiang ani mek lai hian Yamal nen kheldun achak le chak lo an zona Rashford hian changin te reng mai ka chak lutukalom tute point a thaber te kianga khel chuan chakang ka be seina po ania kan la muang chu atiani Kumin April thla khan Rashford hian tuna United team manager Amorim hnuaia hian in khel chakna anei lo ni in tarlan alo ni towa nikum December thla khan Amorim hian United squad atangin apai to boka team kai hruai tu nen ankar a thalo hle hei hi input chua adu chan bera ngai ani bok Barcelona Sporting Director Decoan Liverpool player Luis Diaz le United player Rashford te hi laklu adu thu alo soitowa ma se Catalan club ro pui hian sum an chelek tam theilova Nico Williams an la lut don box si nen Marcus Rashford tan hian Barca a mun ala om theyangem a chiang talo hlea chuwangin Rashford hian Yamal kianga a khel theidon nge don lo ti hi tun thleng hi chuan a chiang thei ri lovani Liverpool in tuni pui transfer chung hian player langsar Florian Wirtz le Jeremy Frimpong te an la lut towa nakina la thajol tura ngai Armin Pexi goalkeeper thang duang tak an la lut to boka heiba ka hian ama a an leito Georgian goalkeeper Mamardashvili Alisson nen in El Turin Liverpool a ain pulut to bok an player nei sa zinga Trent Alexander-Arnold Kelleher te an chuak to boka tuna an thlenchina player leinan Paul Magdalene ja somruk chuang hret an mang towa add-ons nen phei chuan avain Paul Magdalene ja somriat don tling thei tur ani der to ma se an la du tok lo chawa lak lu tum an la nei ni in alang an hral to te atang hian Paul Magdalene somni paruk vel an la lut to thunga
chu wangin tunari chuan Liverpool hian Paul Magdadue za somthum chuang hret mang ang ani tari ani ma se sum an man le sum an lak lu hi ala chedo ni in alanga an leitur lama hian Bournemouth left back Milos Kerkez an min fel towa Paul Magdadue somli an seng don kum somni pakhan mi Hungarian left back thang duang tak hian Liverpool tlar hnung veilam thom that ngai nia hriat thin a thom that thei dura ngai ania ani baka hian striker lak lu an latum ni in soi ani le zela Crystal Palace center back mage hi mantlom lem lo tur tak hi lak lu an latum bok heng te awang hian an sum man hi Paul Magdadue zan hi chuang ani don ti achiang towa Paul Magdadue za thum don tling thei ani na lai te po awm ta boka chu ero striker le center back an lak lu le lak lu lo an la lut ani poin an lak lu dan azir ani don ani shal lama hian Jarrell Quansah Leverkusen lama an shal ngei don ni in alanga Darwin Nunez le Joy Gomez te po an shal arin oma Federico Chiesa po achua arin om boka Harvey Elliott po mun poimo achan lo chuan chua hre lo tur zinga mi ania Slotan mun poimo apek phalarin om lova achua arin om ma zoka anni ho hi la chiang lo ma sela chuak vek thei din muna dinga ngai anni Ibrahima Konate po contract an zia pui thei lo chuan an shal mayanga tia ngai ven lo ani meka heng ho hi shalta sela Liverpool hian alo bera Paul Magdadue za somthum tal chu an lak lu thei arin omani ma se an shal vek lawani ero chuan an sum man le an sum lak lu in thlauna azaw don leya chu chuan thil tam tak ngong anei thei don ani financial fair play dan an neya chuta chuan club te sum chevel kum thum chung zel chut sak an nia an lak lu aya an man atam jok theina Paul Magdadue za panga ani an lak lu aya an man Paul Magdadue za panga ain atam thiang lova atam vai chuan dan bo chia shem tur an ni ang tuni puilaya Liverpool che dana sum an mangtam hle mai ti thei an nia ma se an ni hian ni kum sang ni somni pali khan sum tam tak an mang lova ama lea po sum an mang tam lem lova khang huna te khan anin suma chuwang chuan tun tuma hian sum tam jok mang thei din huna an din pha ani hemi ani awang hian an ni hi tunari chuan an din mun hi ahim ria ngai ania ma se shal lam atanga sum an lak lu atam lo chuan kum ina sum an man tam na hian kum ni lo kal le tura sum mang tam thei lovin asiam ve dai thei thunga hei hian transfer policy hi duan film khur le atul ti atifia thar le bok ome BBC in transfer thuleng atarlan te ngai thak chhun zom ta ila mi rorin tar langin Arsenal chon RB Leipzig atangin Benjamin Sesko an lei thei mai be sei ani lain Paul Magdadue somsari Borvelin anin rem tura ngai ani lain Slovenian striker hian lo aphu tam leya hetiang zat hi Arsenal hian lo pek anin huam che lo ni in tarlan ani hei wang hian Arsenal hian Sesko nen anin dor na hi chhun zom ri lovin an chol san lai lo ka Sporting atangin Victor Gyökeres kum somni pasari mi an thli thlai chhun zoma ania hian sum an sen tlem thei jok don chuan laklu an tum jok don ni in tarlan ani German chanchinbu ki karin tar langin Bayern Munich chuan Chelsea na laklu an tum me kum somni mi Jamie Gittens laklu an tum ve leya German champion Bayern hian Dortmund player poimo hi Paul Magdadue somnga panga the chuakin lei anin huam ani Italian chanchinbu ten tar langin Juventus chuan Manchester United atangin Jadon Sancho laklu an tum chhun zom zela ma se Juventus hian an player poimo Francisco Conceição din huna zirin Jadon Sancho hi thuk zogin an zui don lo ni in tarlan ani Conceição hi Porto inan be sei meka Porto hi apan ani chuan Conceição thlak nan Jadon Sancho hi Juventus hian laklu ngal an tum don Sky Sports in tar langin Chelsea chuan an striker kum somni palimi Nicholas Jackson hi social talk thin ma sela shal tumna an nei lova Saudi club le European club then khatin be sei ma sela Chelsea hian Jackson hi kolchun zom zel andu ani Italian chanchinbu ten tar langin Manchester United chuan Fiorentina striker kum somni pangami Italian Moiskin laklu antuma ani hian release clause Euro Magdadue somnga pahni aneya hei hi July ni khatachanga ni sompanga chungin anung dona hemi mang hian United hian laklu antum ni in tarlan ani Fabrizio Romano tarlan te soikai vele ta ila Italian journalist Fabrizio Romano an atarlan danin
Danish defender kumsom ni pakomi Barcelona tana khelmek Andreas Christensen chu tunipui transfer kongka honchu ngei hian Barcelona chuasan tura ngai ani Liverpool defender Jarrell Kwansa kumsom ni pahnih mi chuan Leverkusen azom dona amana palmaktere somthum panga in team pahnih te anin rem towa mase Liverpool hian an defender hi leilet le hisab ranin Leverkusen hi in remna an nei puya anin remna hian buyback clause leile le theina dan da tel an duwa hei hi Leverkusen lampo hian an lo rem ti sak ani Spanish club ro pui Barcelona chuan Swedish winger thang duang tak talen nei thatak Rooney Bargi an la lut dona Copenhagen player poimo hi athupungin in remna an nei pui towa in remna tluantling nei turin ma an lak chunsom zela July thla hian anin lak lu thei ngei arin omani ESPN ina transfer thuleng atarlana Arsenal chuan Real Madrid atangin Brazilian forward Rodrigo laklu nge yan tuma kumsomni palimi Rodrigo hian Real Madrid chuasan duna anei ni te point tarlana nia hetiang kara hian ama hian Xabi Alonso nuaya mun poimo achan don le don lo chian phot adu thu te po tarlan ani hetiang thuleng kara hian Rodrigo hi Real Madrid ama anga nge to lova ngai ania heiwang hian Arsenal hian lei chua the in be sein Rodrigo hi laklu antuma aman ero atlom don lo hleya atlem bera euro mangtedwe somria tal chu sen ngai tura ngai ane heti lai hian Arsenal hian Chelsea atangin noni madwe ke laklu antum chunzom zela heiba ka hian Brighton atangin kauro mitoma anbe sei boka heti angkara hian laklu antum ber ero Rodrigo hi niin an la lu theilawani chuan noni madwe ke emo kauro mitoma emo hi laklu antum don ane Saudi Arabian club Al Hilal chuan Napoli midfielder poimo Scott McTominay laklu antum thar velea Serie A champion team an player poimo hi Saudi club hian sumtam taksi muin laklu nge antuma Scottish midfielder kumsomni parian mi hi an min theidon empty ero achiang lavani Al Hilal hi Inter Milan coach thin Simone Inzaghi an kai shuain ani kai hroina hnuaya hian indin thar antum hlea Scott McTominay po hi an midfield ti chakna turin an be sei mek ani Chelsea in Barcelona atangin Fermin Lopez laklu andua Fermin Lopez hi Christopher Nkunkunen in thleng an deal mase Barcelona lam hian lo pom sak theilovin an lo nolani PSG forward Bradley Barcola hi European club engemaw zatin laklu tumin an hel meka heti lai hian officiala dorna ero PSG hian an la dong lo thunga heti angkara hian PSG hian Barcola hi leidilna club danga tangin dong po ni sela chuati rantum lovani Chelsea in an striker Nicholas Jackson hi chuatir phal lawin kolchunzom zel duma sela Aston Villa Frankfurt Napoli le Inter Milan baka Saudi Arabian club ten Nicholas Jackson hi laklu tumin an zui chunzom zel ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak thei chin chu nile photro se